Turabasuhuje inshuti mudukunda mukadukurikira umunsi ku munsi, tuje kubagezaho amakuru agezweho aka kanya avugwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abaturanyi. Nitwa Cesar. Amakuru yacu tugiye kuyahera ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Ni amakuru abimburiwe n'iyi ngiyi ivuga ko perezida w'igihugu cya Congo Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi yarahiye ndetse akanihenangiriza abayobora ko atazigera ashyikirana na M23 aho yabivuze muri aya magambo. Yagize ati M23 niyo yafata Congo yose ikagera ku muryango waho ntuye, ntabwo nzigera nshyikirana nayo. Aya ni amagambo yavuze n'ibindi yongeyeho turaje turabibasomera. Amakuru yacu turababwira yuko bamwe mu bayobozi b'uturere dutandukanye harimo aka Rusizi, aka Kirehe ndetse n'aka Nyamasheke bamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB bakurikiranyeho gutanga amasoko mu buryo bunyuranije n'amategeko, ubwo bakurikiranywe icyaha cya ruswa. Ntabwo ari aya makuru gusa turi bubabwire, dore ko tuje kubasomera. Turabasomera ko umutwe wa M23 ufatanyije na AFC byamaje kwigarurira utundi duce ahangaha harimo nka Kamandi Lax. Nyuma yo kubohoza Kamandi Giti, bamaze kubohoza Kamandi Lax, ibingibi bakaba babigezeho nyuma y'imirwano ikomeye cyane bagiranye n'umutwe wa FDLR ndetse n'umutwe wa Wazalendo ndetse na FARDC. Nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabaye ku itariki 21 ahagana nyuma ya saa sita, abangaba bakaba baraje kwifatanya n'umutwe wa AFC uharanira kurwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ngo birukana izi ngabo, ndetse izi ngabo bashinza ko zari zikomeje kugenda zibiba amacakubiri no kubuza umutekano abaturage bo muri kariya gace, ngo muri aka kanya wamaze kwigarurirwa nk'uko byatangajwe n'ingabo za AFC zifatanije na M23 mu biganiro batanze ubwo bari bamaze kwigarurira uyu mujyi. Bagize bati Kamandi Laki yabohowe nyuma y'imirwano ikaze nk'uko byatangajwe mu nama yakozwe n'abasirikare ba AFC ndetse n'abasirikare ba M23 nimugoroba. Uherereye ku nkombe y'uburengerazuba bw'ikiyaga cya Edward muri Sherifi, muri uyu mujyi uherereye ku nkombe y'ikiyaga cya Edward muri sheferi ya Batangi muri teritwari ya Rubero. Umutwe wa AFC urwanya ubutegetsi bwa Congo watangaje yuko ushaka kwigarurira n'indi midugudu harimo nka Tariha, Kiserereka na Ruwanyasenge mu majyepfo ya teritwari ya Rubero. Uyu mutwe wa AFC wifatanyije n'umutwe wa M23 mu kurwanya leta ya Congo. Ibingibi bamaze kubigeraho mu rwego rwo kugenda bagura ubutaka bakomeje kugenda bambura umutwe wa FDLR, ingabo za FARDC ndetse n'umutwe w'Abazalendo. Abangaba bakaba ari ingabo barwana uburenganzira n'ubusugire bw'igihugu cya Congo. Byinshi kuri iyi nkuru reka tuje tubibasomere ku buryo burambuye, ariko tubasabe gukora subscribe niba mutakora, ariko kandi niba mwanayikoze ibitekerezo byanyu ni ingenzi kuri televiziyo yanyu mukunda muri benshi KT Zone. Nakanya keza cyane kugira ngo turebe ibitekerezo byanyu mwatugejejeho tubibasomere, ndetse niba ari n'ibyifuzo tubikurikize. Nitwa Cesar, mbahaye ikaze. Reka twese duhure nyuma y'iyi logo maze ubundi mwembi twicare twiyumvire amakuru agezweho mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Twongeye kubaha ikaze ku makuru yacu hano kuri KT Zone mu buryo burambuye. Akaba ari amakuru tugiye guhera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwafunze Njyayingabo Atanaze wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Rusizi, ndetse rukanafunga Nsabimana Sipiriyane w'akarere ka Kirehe. Bakaba bakurikiranyweho gutanga amasoko ya leta mu buryo bunyuranijwe n'amategeko. Ni icyaha aba bayobozi bombi basangiye na Rutikanga Joseph usanzwe ari umuyobozi mukuru ushinzwe imirimo rusange mu karere ka Nyamasheke. RIB mu butumwa bwayo yanyujije ku rukuta rwayo rwa X yatangaje ko aba bafungiye kuri sitasiyo za RIB za Kicukiro, Remera na Ruharambuga, mu gihe dosiye zabo zirimo gukurikiranwa kugira ngo zoherezwe mu bushinjacyaha.
RIB ivuga ko yabafashe nyuma y'iperereza rimaze iminsi rikorwa ku mitangire y'amasoko mu turere dutandukanye, kandi ivuga ko iri perereza ngo rigikomeje. Uru rwego nyuma yo kubafata rwibukije abantu bose ko abantu bafite gutanga amasoko mu nshingano zabo kujya bakurikiza amategeko, kuko kunyuranya nayo ari icyaha. Uru rwego kandi rwashimangiye ko rutazigera rudohoka ku gukurikirana uwo ari we wese uzagaragarwaho ibikorwa nk'ibi ngibi byo kunyuranya n'amategeko. Baramutse bahamwe n'ibi byaha bahanishwa n'ingingo y'188. Ahangaha bashobora guhanwa biva ku gifungo cy'imyaka 2 kugera ku myaka 7 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda ariko zitarenze 7. Ngayo nguko, reka amakuru yacu tuyakomereze ku magambo yavuzwe na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Akaba ari amakuru yatangaje kuri uyu wa gatandatu tariki 21 z'ukwezi kwa 12. Akaba ari amakuru yavuze ku mutwe wa M23 umaze igihe kitari gitoya ubazengereje cyangwa se utajya imbizi na leta y'iki gihugu. Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahize ko atazigera na rimwe ajya mu mishyikirano na M23, kabone niyo uyu mutwe wafata Kongo yose ukanagera ku muryango w'urugo rwe. Tshisekedi yabitangaje kuri uyu wa gatandatu tariki ya 21 Ukuboza 2024 ubwo yaganiraga n'abagize ihuriro rya Union Sacrée de la Nation. Iri huriro rya Union Sacrée de la Nation ni naryo akomokamo. Ni Tshisekedi wakabaye ku cyumweru gishize wakabaye yarahuye na mugenzi we Paul Kagame w'u Rwanda, bakaganira ku makimbirane ibihugu bayoboye bifitanye. Gusa inama yagombaga kubahuriza i Rwanda muri Angola iza gusubikwa ku munota wa nyuma bitewe n'uko Kongo n'u Rwanda byari byananiwe kumvikana ku guhuza ku ngingo yo gutumira umutwe wa M23 muri ibi biganiro. Leta ya Kinshasa ikomeje gutsimbarara kuko ngo ntabwo izigera na rimwe yicara ngo igirane imishyikirano n'uyu mutwe wa M23 kuko iwusobanura nk'umutwe Tshisekedi wamaze kurahira kandi akavuga ko atazigera yicarana n'uyu mutwe. Ubwo ku wa gatanu yari mu nama n'abaminisitiri yavuze ko yanze yivuye inyuma imishyikirano iyo ari yo yose na M23. Kuri uyu wa gatandatu ubwo yaganiraga n'abadepite, abasenateri n'abandi banyapolitiki bo muri ihuriro rya Union Sacrée de la Nation, yashimangiye yuko uyu mutwe ngo niyo wagera ku muryango w'urugo rwe nabwo atazajya mu mishyikirano nawo. Yagize ati: ntabwo nzunamira ubutegetsi bw'ibikoko bitunzwe gusa n'amaraso y'abanyekongo ndetse no gusahura umutungo kamere wacu. Ntiturivuguruza ku cyemezo cyo kutajya mu biganiro n'umutwe wa M23. Itariki ikindi kitari u Rwanda rwiyoberanije sinzaganira nabo nubwo bakigarurira igihugu cyose bakagera ku muryango waho ntuye. Kinshasa ikomeje kurahira ko itazigera na rimwe ishyikirana n'umutwe wa M23 mu gihe mu kwezi gushize leta ya Angola yandikiye u Rwanda irumenyesha ko iki gihugu cyemeye kuganira n'uriya mutwe. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Therese Wagner Kayikwamba aheruka kubwira France 24 ko ibiganiro byonyine Kinshasa ishobora kugirana na M23 byaba mu rwego rw'ibya Nairobi isanzwe igirana n'indi mitwe yitwaje intwaro. Gusa ubuyobozi bwa M23 buza kubyamaganira kure buvuga ko uyu mutwe udashobora kwemera kuvangwa n'imitwe y'inyeshyamba cyangwa se indi yose igize ihuriro ry'ingabo za leta y'i Kinshasa.
ngaye nguko ngibi ibyari byavuzwe n'uyu mu perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23 ufatanyije na AFC byo bikomeje kwigwizaho ubutaka nk'uko twari basomeye mu nkuru yacu yatambutse. Ariko ese ibingibi bizahereza hehe ko intambara igiye gufata hafi imyaka 3 irwanwa hano hagati ya M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Mwebwe mubona iherezo ry'iki kibazo rizaba ari irihe? Mubona bizaba biturutse kuki? Ese nicyo cyizere kirahari tukigire? Twandikire muri comment utubwire uko ubyumva, ndetse kandi turagusaba gukomeza kubana natwe umunsi ku munsi. Televiziyo yanyu KT Zone, nitwa Cesar. Reka dukomereze ku nkuru twari twababwiye. Mu makuru yacu twababwiye yuko kandi kuri uyu wa gatandatu tariki ya 21 Ukuboza 2024 nyuma ya saa sita, ingabo z'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo AFC rirwanya ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi zafashe agace ka Kamandi Lac. Nyuma y'umunsi umwe zifashe Kamandi Gite, amakuru avuga ko ibi ingabo ziharanira impinduramatwara AFC bavuga yuko babigezeho nyuma yo gutatanya ingabo no kwirukana inyeshyamba za Wazalendo, FARDC na FDLR babibaga iterabwoba muri aka gace. Kamandi Lac yabohowe nyuma y'imirwano ikaze nk'uko byatangajwe mu nama yakozwe n'abasirikare ba AFC ndetse n'abasirikare ba M23. Nimugoroba muri uyu mujyi uherereye ku nkombe y'uburengerazuba bw'ikiyaga cya Edward muri sheferi ya Batangi muri teritwari ya Rubero, AFC yatangaje ko ishaka gukomeza kwigarurira indi midugudu nka Tariha, Kisereka na Runyasenge ho mu majyepfo ya teritwari ya Rubero. Ngaye nguko rero ibyo kwa Tshisekedi nabyo bikomeje kuba agaterera nzamba. Ndabona iyi mitwe muzi. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu gihugu cya Uganda, aho Generali Muhoozi Kainerugaba yongeye kuri koroza atangaza ko Imana ari umwirabura w'umunyafrika. Umugaba mukuru w'ingabo igihugu cya Uganda, Generali Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko Imana ari umwirabura w'umunyafrika kandi ko igisirikare cya Uganda n'icy'u Rwanda ari byo bya mbere ku isi. Ni amagambo yavuzwe na General Muhoozi Kainerugaba, akaba n'umwana wa perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Uyu mugabo usanzwe wivugira ibintu byinshi bigiye bitandukanye uko abyumva ku mbuga ze nkoranyambaga, kuri uyu munsi nanone yongeye gusohora inyandiko ndetse anayishyira ku rukuta rwe rwa X, ubwo yavugaga muri aya magambo mpereyeho mvuga: mu gihugu cya Uganda hakomeje kwibazwa ku musimbura wa perezida Yoweri Kaguta Museveni umaze imyaka 38 ku butegetsi. Nyuma yo gukomeza kwibaza ibi, General Muhoozi Kainerugaba akomeza gutangaza amagambo avugisha benshi ururondogoro. Ibi yabitangaje abinyujije ku rukuta rwe rwa X yahoze ari Twitter, ati: njya nemera ko Imana ari umwirabura w'umunyafrika kandi ingabo za UPDF n'iza RDF arizo ngabo nziza kurusha izindi ku isi. General Muhoozi akunze kugaragaza ibitekerezo bidasanzwe aho ajya anakomoza ku nyeshyamba za M23 cyangwa kwibasira ibindi bihugu, ndetse muri 2022 yavuze ko ingabo za Uganda zafata Nairobi mu cyumweru kimwe, bituma benshi bacika ururondogoro, ndetse Museveni amusabira imbabazi. Ibi kandi byari byatumye akurwa ku mwanya wo kuba umugaba w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka. Kainerugaba Muhoozi uyu nguyu muramuzi
abakunzi bacu mukunze gukurikirana inkuru nyinshi tubagezaho hano zimuvugaho, ariko nawe ubwe ni umuntu ukunda kwivugira ndetse akanavuga yitandukanyije na politike. Aya niyo makuru twe twabateguriye kuri uyu munsi. Reka amakuru yacu ataha tubagezeho byinshi bigiye bitandukanye. Turasubira mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubabwire uburyo Lubero FARDC yongeye guhagurutsa indege za Sukoyi hariya muri Lubero nyuma y'igihe kirekire. N'intambara yongeye kurimbanya, dore ko FARDC yari imaze gusunikwa n'umutwe wa M23 ndetse n'uwa AFC biwusunika byigize inyuma, ariko yongeye kwiyambaza za ndege baguze mu Burusiya za Sukoyi. Reka mbararikire gukurikira video yacu ikurikirana mu kanya gato, turahita nayo tuyaploadinga ubundi twibanire. Niba ari ubwa mbere waturebye, dukora subscribe kugira ngo wizirike kuri twe, tuzahorane neza nk'abakunzi. Ariko kandi niba wari waranabikoze, ibitekerezo byawe turabishaka muri comment hasi tukabisoma, niba ari n'icyifuzo tukagishyira mu bikorwa. Turabasaba kandi niba hari amakuru mashya muba mufite aho ngaho mu duce twanyu, mwatwandikira kuri nimero mubona muri description, cyangwa se mwebwe mukatwibwirira muri comment tukabahamagara. Nitwa Cesar Ndayisaba Theogene, nabashimiye cyane kuba mwateze amatwi ndetse mukanareba kunyakira amashusho zanyu. Iyi ngiyi ni televiziyo mukunda, ariko kandi nayo irabakunda. Kayiti Zone ntabwo izabatenguha. Bye, ciao ciao.